2023. godina je neka kombinacija za mene puno rada, završavanje na seriji Šutnja 2 i nekoga prelaženja u neku kao odmor. Odmor je za mene jako diskutabilna stvar, ali recimo da je ova jesen kao trebala biti više malo odmora za mene, što sam normalno iznevjerio. Tako da, ajmo reći da je bila malo polumirnija godina. Polumirnija, što vjerojatno znači nekih 400-500 volti. Kako stvari 2024. bi trebalo uroditi nekim većim projektom, velikim, ali da bi to urodilo sve većim projektom treba stvari ismiriti situaciju doma, jer i djeca čekaju, žena čeka na obećanja, tako da će biti jako zanimljivo po nečiju sudbinu. Možda završiti na giljotini, a možda na crvenom tepihu. Želja Kosinić je bila moja, kad sam jednom vapio rekao da bih volio da moja žena ponovo vjeruje u mene i da mislim da ću ispuniti sva obećanja. To mi je najcool želja bila. Samo sebi želim da ovaj razgovor vodimo i za 2025. godinu, tako da idemo dalje, da guramo jer ovo vrijeme toliko postane predvidljivo da ne znam šta će biti stvarno. Od sreće je važnije samo sreća ljudi oko vas. Od vlastite sreće, ako želite da drugi budu sretni, onda ste prava neka osoba i mislim da onda i vlastnu sreću poduplavate.